Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke bangabe samoshaki kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usengakuphuthumise iy'ndaba ongenzayo njengamanje, ngabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba okulethele lona-ke namhlanje lana ngilethele-ke ividiyo-ke omunye-ke umlisa-ke laphana-ke ubedlulisa-ke umyalezo-ke laphana-ke ubaba uNxamalala umongameli-ke we-MK-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke ividiyo-ke into ebeyibhalile-ke kule vidiyo-ke bebhale ukuthi baba uNxamalala, ingasali indaba yase-Cape Town Orania, nawuhlukanisa kanjani nanenihamba nabo, kwachitheka igazi labantu abamnyama. Into-ke abayibhale-ke kwividiyo yakhe-ke, ividiyo yakhe ngizoyidlala-ke khona maduze-ke laphana. Ngicela phakathi masizwile-ke le vidiyo le, ungene ema-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lelo daba-ke lolu-ke, bese uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizoloku ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Ngibingelele. Uyabona umuntu omnyama unokudideka ngendaba yokuthi iCape Town isizoba lizwe ley'mele. Mhlawumbe into eyapulayelwayo yenziwe lana. Into okwavunyelwana ngayo leyo umhlangano obanjwe ngo-1989 leyo, 1989 owabuyisela imbwa iqalisa phansi. Akusiyo into engavunyelwananga ngayo. uRupert bawuphethe loya mhlaba, baliphethe izwe. Ingoba vele balilwele uRupert behamba nabakithi abamnyama. Kufanele bamncamalala aphume kukho konke lokho eqinisweni. Izinto efuna ayibale lezo ngoba izinto ey'cindezela umuntu omnyama. Kuyile iqiniso lokho ukuthi bayakwazi ukuthi bona babe yi-ANC noMandela bathi bazothatha ipower bona bazoliphatha izwe. Abazange bebe nawo umhlaba. ANC ayinawo umhlaba. Umuntu owathola umhlaba uThelezi iKwaZulu latholwa uye wahola lona. I-Western Cape le esengazathi kusha noma wanamhlanje ukuthi eyoRupert akusiyo into leyo eyenzeke before kuyokhethweni ngo-94 eyenzeke after kuyokhethweni into endala. So yizo zonke izinto efuna ichaze ubaba uNxamalala lezo kuyo yonke le nto leyo ngoba yizo zonke izinto ekufune ngabe seyidlula kuzo lezo. Kunesikhathi ngathi kuphela unyaka manje sengiyacabanga ukuthi umuntu omnyama sefuna akhululeke ngoba leya nto yalapha eCape Town izosusile ngoba ngihlale ngisho ukuthi iWorld isuke ngeSouth Africa, hayi ngoba ngisuke ngidlala, ingoba ngisuke ngazi njengamanje i-ANC i-shift power i-shift la MK seyilento yenzeka between iRussia ne-USA. i-USA i-shift power i-shift le-Russia, hayi ngoba mhlawumbe kukhona okusha abazokwenzani ukusiza noma ukuvikela umuntu omnyama. Akukho kusha. Izwe liyophathwa ngendlela nangeqiniso obamncamalala masebedlule kuzo zonke lezi zinto engiyibalayo futhi abamhlophe bakumukela ukuthi izwe elabantu abamnyama. Izwe liyophatheka masimhlasela phethwe abantu abamnyama kuphela. Ngiyabonga.